Rađanje se bazira na drugim organima, to su unutrašnji organi. Što se tiče, kada kažem funkcionalne genitalije, to znači da može imati normalne seksualne odnose, da može imati normalno zadovoljstvo, da može mokriti normalno kao i svaka osoba ženskog pola. To je što se tiče funkcije. Što se tiče estetike takođe, mi smo krili apsolutno sve elemente ženskih spoljašnjih genitalija, uključujući vaginu, klitoris, velike i male usne, tako da je to sve urađeno u jednoj operaciji, što je jako bitno, da osoba ne prolazi kroz nekoliko koraka i da ne bude izložena nekoliko operacija, anestezija i tako dalje, što može ponekad da bude i rizično. Колку часа трае операцијата и колку вие лично имате вакви операции на крај? Ova operacija prosečno traje između 4 i 5 sati, međutim mi smo namjerno radili malo laganije kako bismo ovu operaciju prikazali i svim gostima koji su se skupili ovde sa naših prostora da posmatraju, da vide sve detalje, ne samo operacije, nego i druge vrlo bitne detalje iz hiruške anatomije, obzirom da su ovo operacije koje su nama dale ogromno iskustvo koje primenjujemo za lečenje i nekih najtežih anomalija. Jer su ovde u jednoj operaciji faktički mi odstranjamo muški polni organ i na taj način mi učimo koji su svi ti anatomski detalji i što možemo da iskoristimo posle kada operišemo recimo decu koje se rode sa teškim anomalijama penisa, da iskoristimo te iskustvo da pomognemo na najbolji mogući način. Колку операции имате? Pa znate kako sad presuda brojim operacije, zato što to posle nekog broja više čovjek se izgubi, ali otprilike 700 operacija iz muškog u ženskog ili 300 ženskog u muškog. Otprilike po 2000. Kod Makedonije ste imali takvi pacijenti? Ovo je peta osoba koja je poreklom iz Makedonije. Da li je bolesno od maškog u žensko ili od ženskog u maško? Nije bolesno ni jedno ni drugo. I jedno i drugo ima svoje tajne, svoje zamke i svoje trikove, ali dobro je, ako već upoređujemo, dobra je stvar da su ove operacije od muškog u žensko na neki način lakše, zbog toga što u jednoj operaciji skoro u preko 90% slučajeva postižemo kompletno zadovoljstvo. Ne zadovoljstvo hiruško i zadovoljstvo hiruga koji radimo ove operacije, već zadovoljstvo pacijenta, što je za nas najbitnije. Правите операциите, значи од женско во машко, како се доформува машкиот полуорган кај идниот машко? Mi tu imamo dve vrste operacije, odnosno operativnih tehnika. Kod otprilike 70-75% osoba koje se rode kao žene i koje žele da imaju genitalije muškog pola, dakle, kod najvećeg broja pacijenata mi u jednoj operaciji ostranimo ženske polne organe, dakle, ostranimo grudi, ostranimo matericu, jajnike i ženske spoljne polne organe i formiramo muški organ. I to je jedna tehnika koju smo razvili koja se faktički bazira na rekonstrukciji i produženju klitorisa i formiranju malog falusa. Kod onog drugog dela, dakle kod manjeg dela, kod 1/4 osoba koje su kod transrodnih osoba, mi imamo zahtev da napravimo muški polni organ, dakle falus koji odgovarajući dimenzije kao i polni organ bilo kog genetski rođenog muškarca. To su malo komplikovanije operacije, malo komplikovanije tehnike, obzirom da se tu radi o mikrovaskularnoj hirurgiji, dakle i te operacije traju ponekad po 10 sati. Што предходи пред операцијата хируршка? Затоа што веројатно е последниот процес, психолошки тестови и се тоа што е. Mi imamo, kada radimo tranziciju iz jednog pola ka drugom polu, mi imamo nekoliko vrsta tranzicije. Jedna je tranzicija koja je reverzibilna, dakle to je onaj proces gde se osoba jednostavno koja se osjeća osobom suprotnog pola, on jednostavno počne da se oblači u garderobu suprotnog pola, da se ponaša, da govori u svom licu jednine kao onom suprotnom polu i to je ta neka, da kažemo, reverzibilna. Imamo delimično reverzibilnu tranziciju i ona se bazira na korišćenju isključivo hormona. Dakle, osobe počinju da uzimaju hormone suprotnog pola, dobijaju seksualne karakteristike i karakteristike tela, kao recimo ženske osobe koje počinju da dobijaju bradu, duplji glas i tako dalje, ili muške osobe koje faktički gube bradu, kojima počnu da rastu grudi. I to je ta takozvana parcijalno reverzibilna. Imamo na kraju i reverzibilnu tranziciju, to je završna faza, a to su one osobe koje ispunjavaju uslove da budu podvrgnute hiruškoj rekonstrukciji genitalija. Dakle, to je nepovratna konverzija. A što se tiče te irreverzibilne, ona je, kažem vam, završni stepen i ona može da se obavi tek ukoliko je osoba pravilno praćena od strane minimum 2 psihijatra u periodu od minimum godinu i po dana i ukoliko na hormonskoj terapiji minimum godinu dana. Dakle,
Dakle, to je neki proces koji se dešava negdje 2 do 2,5 godine posle početka praćenja ovih osoba koje pokazuju želju, koje pokazuju afinitete da promene svoje genitalije suprotno pola. Кога конкретниот пациент или пациентка конечно ќе може да кажеме дека ќе може да почне да живее како жена? Ova transrodna osoba će biti u bolnici otprilike 4 do 5 dana, dakle ovdje će biti pod našom kontrolom 4 do 5 dana. Nakon toga će imati otprilike još nekih 2 nedelje oporavka u kućnim uslovima, što znači imat će urinarni kateter, morat će da se previ i tako dalje. Ali normalan povratak normalnim aktivnostima, dakle svakodnevni život je negde mesec dana posle ovog zahvata. Što se tiče onog malo o čemu sam pričao, funkcije genitalija, seksualni odnosi su faktički mogući od 2 do 3 meseca nakon hiruške konverzije. Hvala i vama.